салом дӯстони гиромӣ ҳаводорони забонҳои хориҷӣ, ҳамаи шуморо ба ин дарси имрӯза хушомадед ва хайрамақдам мегӯем. Дарси даҳум аст аз силсила дарсҳои забони англисӣ барои навёдгирон, ё ки англисӣ дар 99 рӯз. имрӯз аллакай дарси даҳуми мову шумо мешавад ки идома доранд. Бинобар ин имрӯз фарқ аз дигар рӯзҳо як муколама мегирем, як муҳовара мегирем ва ба ҳамин 10 дарс пурра шуд. хоҳиш мекунем то рӯзи 2 ноябр ки дарси оянда рӯзи 2 ноябр мешавад, ин 10 дарсро агар нанавишта бошед аз аввали дарс шурӯъ кунед, нависен инҳоро дар дафтаротон ва агар навишта бошед аз ёд накарда бошед, кӯшиш кунед то рӯзи 2 инҳоро аз ёд кунед. албатта баъзе калимаҳо шинос ҳастанд, бисёри калимаҳошро медонед, ҳамон калимаҳоро ки намедонед ҳамонро аз ёд кунед ва агар ҳам навишта бошед ҳам аз ёд карда бошед, то рӯзи 2 кӯшиш кунед ки як нафар биёбед, тамрин кунед, практика кунед. хуб, агар ягон нафар пайдо нашуд, метавонед дар инстаграм дунёи забонҳо нависед ва гӯед ки мо мехоҳем забони англисиро практика кунем. шуморо дар группаи англисӣ дар 99 рӯз дабавид мекунем, изофа мекунем ва дар он ҷо метавонед ки инҳоро тамрин кунед, машқ кунед. хуб, ва бо ҳамин чӣ гуфтанӣ ҳастем? гуфтанӣ ино дорем ки аз 99 дарс 10 дарс бирафт. тасаввур кунем ки агар ҳамин 99 дарса ба 10 қисм ҷудо кунем, аллакай як қисмаш рафт. кӯшиш кунем ки агар дар як қисм омодагӣ хуб надидем, кӯшиш кунем омодагитонро то рӯзи 2 бинем ки боз ба қисми 2 мегзарем, ба марҳалаи 2, ба даҳаи 2, яъне дарсҳои 11 12 дигар мехоҳем боло рафтан мегирем. вале барои инсон, барои одамизод як каме бигем ки дарунаш ё ки бигем як васвасае ҳаст ки хуб фардо аз ёд мекунем, хуб фардо аз ёд мекунем, хуб пагаҳ сар мекунем, пагаҳ сар мекунем. аммо ҳамин хел агар фардову пагаҳ рафтан бигирад, шумо меравед дар дарси 50, 60, 80 масалан ба 90 наздик меоед, дигар ҳамон фардотон хеле дер мешавад. мегӯем ки кошки дар ҳамон дарсҳои 7, 8, 10 як бор дарсҳои ақибро тайёр мекардем ва омодан мегирифтем. бинобар ин дарсҳоро ба фардо нагзоред, кӯшиш кунед дарси ҳамрӯзаро дар ҳамон рӯз аз ёд кунед, ба фардо пасфардо нагзоред онро. яъне як матъал аст дар забони тоҷикӣ, намедонам дуруст дар хотирам монда намонда, мегӯянд шиши нах беҳ ай дунбаи насиҳат, ё ки хеле ҳамин чиз дунбаи насиҳат беҳ ай шиши нах. хулоса ҳамин пешқафо агар гуфта бошем маъзарат, аммо яъне мақсадмо нафаҳмидем, манзурмо нафаҳмидем. яъне кӯшиш кунед ҳамон чизе ки имрӯз нахт аст, ҳамон нахтро аз даст натеда аз ёд кунед. хуб, то имрӯз мо бо шумо салом алекро гирифтем, аҳволпурсиро гирифтем, шиносоиро гирифтем ки шиносоӣ чанд қисм буд, агар хато накунам 6-7 қисм буд шиносоӣ. ва имрӯз хайрухушро мегирем. мо шумо вақте бо як нафар салом мекунем, салом карданро ёд гирифтем, аҳволпурсиро ёд гирифтем, шиносшӯиро ёд гирифтем. ҳар овозеро анҷомест мегӯям, яъне ҳар як чизе ки бидоя дора, ниҳоя дора. бинобар ин ҳамроҳи ҳар як нафаре ки мо суҳбата оғоз мекунем ва агар чанде ки баъд аз 1 соат бошад, 10 соат бошад, 20 соат бошад, ҳатман боз ҷудо мешавем. ҳар кас аз пайи кори худаш мешавад ва ин ҷудо шудан барои худаш калимаҳои хос дорад, ибораҳои махсус дорад ки мо аз онҳо истифода мекунем
و با همدیگر میگیم که خیر. خب بگذاریم به گفتن همین کلمه ها یا عباره ها. Dialogue 10 یعنی مکالمه دهم مکالمه. Parting خیر خوش رو میگن، شاید این را یک بار گرفته بودیم. خیر خوش یعنی پارتینگ می شود. خب goodbye یعنی وقتی که ما میخوایم که خیر خوش کنیم میگیم goodbye یعنی خدا نگهدار. البته در اینجا good خدا نیست، bye نیز نگهدار نیست، اما هر یک زبان با خودش یک اصطلاحی خیر خوش کردن رو دارد. مثلا خب در زبان روسی مثلا پکا است، پکا، اما این پکا در زبان تاجیکی خیر می شود، یعنی خیر یا خیر. مثلا همین گودبای در زبان فارسی که با خط فارسی است، خب زبان ما هم جزء از زبان فارسی است، یعنی خدا حافظ می شود، خدا نگهدار می شود. یعنی گود خوب می شود، بای یعنی خیر یعنی خوب، بای خوب یعنی خوب، خیر خوب معنا نمیده. بنابراین بعضی کلمه ها رو کلمه با کلمه ترجمه کردن لازم نیست، چنان چی ترجمه کردن که در همین زبانی که ترجمه می شود چه خیلی استفاده می شود. در زبان تاجیکی خدا نگهدار استفاده می شود، خدا نگهدار، خدا حافظ، در امان خدا باشید و مثل همین. خب گودبای خدا نگهدار، بای بای خوش مانید، یعنی بای بای خوش مانید، خیر. see you میشود میبینم، اما در تاجیکی میگیم که تا بخوری، تا دیدار، تا بخوری. good night یعنی شب بخیر، خیر شب بخیر. good night با دو معنا گفته میشه، شاید گرفته بودیمش. یک معناش شب بخیر میشود، دوی معناش خوابی خوش میشود. یعنی وقتی یک نفر با سوی اتاق خوابش میرود، با سوی رخت خوابش میرود، برای اون نفر میگیم که good night، خوابی خوش، شبی خوش. خب یا هنگام خیر خوش شبم که باشه، وقتی که دو نفر از هم جدا میشن، هر کس به خانه خود میرود، هر کس به مکان خود میرود، good night میگیم، یعنی شب بخیر. و همچون سلام نیز استفاده میشود. مثلا داریم good morning، good afternoon، good evening، good night. یعنی وقتی که شب است ما وا میخوریم با یک نفر میگیم good night یعنی شب بخیر. see you tomorrow یعنی تا فردا. از روی کلمه اگر ترجمه کنیم پگاه میبینمت، اما در تاجیکی میگیم تا فردا. see you later یعنی از روی کلمه ها ترجمه کنیم میبینمت بعدتر، اما در زبان تاجیکی تا بخوری نزدیک یعنی تا بخوری نزدیک. take care of yourself یعنی مواظب خودت باش، یعنی احتیاط کن. take care of yourself خودت را احتیاط کن، مواظب خودت باش، با خودت دقت بده. یعنی وقتی خیر خوش میگیم see you tomorrow، take care of yourself، take care of yourself یعنی مواظب خودت باش، خودت اهمیت ده. خب در زبان تاجیکی، در زبان روسی به این بیرگی سیبیا میشد اگر خطا نکنم، بیرگی سیبیا. خب اگر زبیوز با اینجا باشم باز یک ترجمه پراترش کنم، زبیوز با take care of yourself چی میشود؟ take care of yourself یعنی با تاجیکی مواظب خودت باش. با روسی فکر میکنم که همون بیرگی سیبیا میشود. خب see you soon از روی کلمه ترجمه کنیم میبینم تو را به قربی. خب با نزدیکی میبینم میشود، با نزدیکی میبینم ترجمه کردیم. we found it nice یعنی خوش باشد. we found it nice رو کی میگوید؟ همون نفری که مثلا
سفر کرده رفته است، یعنی اگر در خانه باشد برآمده است، یک نفر دیگه است در خانه است، مثلا صاحب خانه هست و مهمان. مثلا صاحب خانه میگه که see you soon یا که see you tomorrow یا که take care of yourself. بعدا اون شخصی که سفر کرده است برآمده است باید میگه که we found it nice. we found it nice یعنی ما خوش یافتیم اون پذیرایی که از جانب شما بود. اما در توجه که خوش باشید ترجمه کردیم، خوش باشید. خب در همینجا درسی امروزه به پایان رسید. شاید که درسی کوتاه هم بود، اما کوتاه به خاطر اون کوتاه کردیم که شما کوشش کنین که درس های پیشکینه را تیاری بینین، آمادگی بینین، از یاد کنین، نویسین، بخونین تا که برای درس های آینده دشوارتان نشود. خب یکون سوال پیشنهاد باشه مرحمت بفرمایین، اگر نباشه یعنی بعد از 1-2 دقیقه نواری ما هم به انجام میرسه. خب در همینجا خیر خوش میکنیم و گفتنی هستیم که تا درس های نوبتی خدا نگهدار. خب see you next class. خب در اینجا آوردگی نیستیم see you next class، مثلا در جای همین see you tomorrow، مثلا see you tomorrow تا فردا مثلا میتونیم اضافه کنیم که see you next class تا درس نوبتی، see you next week تا هفته آینده، see you next month تا ماه آینده. خب در جای همین tomorrow میتونیم که کلمه ها را عوض کنیم. بنابراین ما هم برای شما گفتنی هستیم که see you next class. Thank you so much for watching my videos. Goodbye.